ovaj dan, ovaj vlog, krećemo vežbanjem, krećemo šredovanjem. Oduševili ste me! Idemo se nađemo sada videnom. Stigo sam! Šipke su druge boje. Da, a i ti si na masi. Na masi sam. Nisam. Se hoćemo, a? Malo se zagrejemo, a? Malo, a? Malo, a? Spremni se nego ikad. Lele. Nije upao u noge, šta da radim, ne znam, jao. Opušteno. Velika šteta što Miša Masa nije ovdje. Da nam on pokaže kako Masa radi zgibove. A za to sljedeći put s Mišom Masom obavezno. Obavezno. Maso, čuješ Maso? Sa Mišom jedan specijalni trening ide. To će biti, ne znam kada će tačno biti, ali je u pripremi. To će da bude masa trening, što kraći to bolji. Sa što više odmaranja. Jao. Sad će upadneš u vlog. Neprijetno iznenađenje. Evo gledajte, koliko sati? 3 sati ima. Jebi ga! 3 sata čovjek pijan. Došao da odmori. Evo ga, gdje si? Samo vi vežbite. Šta radite bre vi? Vežbao, brate, i mi. Kažeš ti nama razlog, što vi pijete sad? Konačno sam došao bez ikakvih obaveza, da uživam u opuštenom životu. Dobre, vidiš? Znači, Ovo je naš čovjek. A zašto ti piješ? Predužio sam mu se. pravim u društvo, brate. Ufa si ga na tego. Vežbe. 12. Lele večeras koma, ali za nas isto. Najbolji čovjek! Najbolji si kočo. I to je taj, Johnny je odlučio da vežba. Čekaj. Da vežba. Vežbo. Cepaju glavu! Vežbo. Će postaneš poznat, ajde. Stavim fokus, cepaju glavu. Koča jedini. To je to od današnjeg Vežbanja. Večeras ide drugo vežbanje. Mislim da je dobro poznato koje. koma. Komica omica. I zašto nosimo naočare dok vežbamo? Zbog ambrozije, jer Oboje smo alergični. alergični, a alergija mnogo kida septembra meseca. Ili septembra, jeste septembra.
Čekaj. Au! Au, fu. Tako da, prvi deo dana je gotov. Oduševili ste me. Ma, oduševili ste me, bre. Jedini ste. I Najbolje. sad idemo na komu kod Aras Naknura. Poznato kao šotke. Najbolji čovjek trenutno. Evo smo kod Aras Naknura na 18. rođendan. Da vidimo. Eto, bebe, da ja sam možda već nešto. Znaš kada je bilo sve su vreme? Da vidimo koji jače ruke. Ode 100. Drži meso, drži pivo. Drži pivo. Ajde, šatka. Ajde sad! Dine roki, ide si padali. Či neko još? Ovolika, a odavde ovdje ništa. Gledam to da vidim ova leva. Obolio ti, levo ti obolio. Može. File boy, bra. Admiring his aesthetics. Oduševili ste me. Sad je drugi dan Just Outa, znači vitezovi, mačevi, koplja i ostala ludila.